кым народ қағытын түхілгеттігері бігі хақа комсомолын сүйіз сылығарын Аллах кәпсетебітін сағалыр бітігер көңілләң. Так, күнді табарыстар, оттан бәғы білергіт күрдік, бұл хүз сыллақ, историялақ, сақа комсомолы қайдақ күрдік, сәбеске кәмге бұл бігі хақабыт сирен чечері хайдарын тұғығар, төхілі қалбақ сүнкен қылаты оңыр бұта, төхілі қалбақ республикаға чағылқай жону бәліқтәбетін кейі әті дабарылы бат тек қысып. Ол ағығыныз, тоғыныз сылларға тахарылақты күлеләбіт комсомоллары білген дағаны республика бет экономикатын, политикатын, илән, сағалан, үлелән, қамсан, күн бүгінгәңі дере бейетіні күтті кәккәбетер балылар, ол олыс үйердер. Оны опсайынан бейге республика бұт тұрықтақ боларығар, бұл плеяда жоны олақан қылаттырын білінен тұран, әғар дәлер бетігер көңілләң, әйгеті не барыгытын. Күнді доғаттар, бүгінгі тәрәхіңе iki основной доклады Александр Николаевич Ким-Кимен, Сақа-Сирин Конституционный судын председателі, тыгынчы 994-9 сылларға комсомол Сақа-Сиринәға салатын спортивный, онны оборона массовай үләға себедістея оңыруға бастақы хитинлеріні, екі сихитинлері бітін тәрәхін үлә тұғынан Зоя Васильевна Рожина, Сақа Республикатын итчит қамсағының бетерәндерін себедін председателі, бихеқа барыбытыгар олус чугас көстер биллер ытыктыр кихи бит. Зоя Васильевна дараба. Вот. Күнді доғаттары жа, бұ хатару кәмінен бихеги хақабыт сирин комсомола хүс сылын толары хыджар. Оны тахынан быйыл кым народ қағыты әме сүз сылын толар. Эхил бихи сақабыт республиката хүз сыла толарын бәкке ден білен олара бұд. Олхен бұ үс олыс кәрі бәлі, оны ытык даталары көрсі. Бұ тәрәхінлер бай ис қоғаннақ, оны үддік тахымнақтық ұтылынылар ден, ұтылықтары ден әренен тұрамыз. Эхигетті бүгін Мухаммад сүбе ама ылар бит, жохуннах этилери истери бит, onun halaytaran ülebetин teriyeri bit, anna mustan olara bit. Күнді доғаттар, тылы берер бен көңілләң Александр Николаевич Ким-Кименге. Пожалуйста, Александр Николаевич, микрофон ғытын қалбаң, оны бігі егетіне істерге бәлеммет, қартысқы көндірер болақытна манна демонстрация экрана ден стрелканы баттырғытыр көрді өбіт, оны еге докладты дәстер бітігер бәлеммет. Күнді табарыстыр микрофон ғытын бағалыстағын Александр Николаевич бары істебет. Бүтін біле. Бүтін ба. Ол оны қанна барын. Tülbe kenede. Tülbe kenede. Bu manıvattı. Atatta mikrofonun narı nereye hangağı teyille barar? Gündü Saqa Kosovolun çuluğu beresti bitelere ehgini barakatın itik istinlik kereni her Saqa Kosovolun süyüs sıvlaq yubileyinden eğer yapın bağırabın az bildiği gittiğer toykun doğru bir yanı bu sorgunu elbette setileri bağırabın. Тоғы детаққа комсомолға жылы кейі қанды кірде оқтақ, олық қуаған санақ оқ болуқтақ, мәджетін инникеге әрәділәқ, бәйтігер әрәділәқ, нұрутуғар туғалақ кейі болар жеттақ. Оты бұл Мария Николаевна петін күрді бұл мейін доклад ағы еті олғынан баран бейі регламент мен ханек парону эппеттіспәті болу кири тұл күрдік дейекпен сен. Кылгаз кири тұл күрдік. Опсанан кепсети қайдақ барарғар туғары тұрым бар болуқтақ кен. Олин отты кылгастық әтеметі. Чақчы дағаны бұл түйінші 900 хүбі бір ғыллаққа, мұсыстарға Сақа комсомола тәрелі біті. Оны бастақы секретарынан Раиса Сугел бол бұта. Беге бары түктір, уастыр, Максим Кирович Амосов, Сақа автономиятын төреттеспет bir çağkay keyibit kergene, onun kinler bu bastagı komsomollar çakçı aras omuk barta kireydiler. Olar bıstargar
Александр Кугаевский, Анани Андреев, Клавдия Глазкова, Михаил Слепцов, Илья Попов, Лев Альперович, Давид Кушнарев, Лев Гамерштадт курдук аттар баллар. Оны-то этергадлы ол биреме областағы комитет Раиса Сугелдети бит, отто Кораттағы комитеті, комсомол комитетін Александр Кугаевский халайбыта. Оны-то бихе комсомол бұд арасыларға ата даулар яхаддыбыта, олғынан баран самай сүріне ден бұл эдер итчаты гытта үліға эдер итчат көгіләйінігер олыс олақан суылталақ. Ол әветер бихе әхил туох республика бит сүйіз сағын белеті бит. Онтон ол сүйіз сыл тұқары жа сақа комсомолын чылу берестебителдері келдер бит қылаттара олыс олақан ден бихе белеті ектәқ бит. Ол бұғытынан отта хәвескей бұлас бұл хақахедігер бар болутуға комсомолы білірәспіттері алдаңға көміхі қостауыңа бастақы олаған тәйіптелер бар болаларғар комсомоллар үләбіттері. Аны тұран комсомол нөңі спорт, культура, үйерәқтәйін сайдыта, олыс күйіске барбыта, оны бейбелеті ектәқ бет. Онытта әтергәдлі бейге бұл сери бұл бұтсылдарғар Хақа комсомолистарымия активнайдык әриге күттібіттары ден әдияқтаяқ бет. Олығыра мен ете Мария Николаевна әппетін күрдіп спортивнай онна оборонна массовой үйліға саққа обкомын, комсомол обкомын адион хевелесенің үләбіт жоллақпын. Ол біремеға жа бияқа совет ветеранов войны и труда ден бар әті республиканский совет революционной, боевой и трудовой славы ден атырыты. Онно хыджамын демен Багалаев Хемен Николаевич, Багананов Георгий Павлович, Полигонтов Хемен Дмитриевич, Докторов Анатолий Лаврентьевич Кутуп, жабу улақан тәрітті алаятчыларын опыттар жон көрелен, кендер опыттарын білген, әтергадлы әлбәққа үйерәметін ген әтеппін бағарабын. Отто же улақан промышленно сайдыта алмаз промышленно болуын, мейне корат төріттеніте болуын, чоқ промышленно болуын, нерингри корат төріттеніте болуын. Бұл барыта комсомолистер үлелері. Аны тұран бағымы тұту, аямы тұту, әхе өйдүргіп болу жа улақан қамсағынна барбыттарығар, онно жа сақа комсомолистера бәлері әтірәттеріненнер, үшөйдік үлелен қамнан бәлерін көрдір бүттірі ден берет яптым бағарабын. Оннатта әхе біләғі тыяда қайыстатын ұлан көрір болдаққа етет 6-10 сылларға олла дем. Школа производства буз кен көгіләйін бар болдыта. Ол әветер оғылар осколаны бітерен баран тұтыспытынан фермаға таққалдар. Тыя қайыстатын көтіға таққалдар. Ол қамсағыңа күттібі жон бағар бүгін әмия бұл манна кейрен олырыр болуқтарын сен кәлін бәлерін тыл еттілергер әмия онтуғаларын ақтан ағарықтыра ден мен қаналақпын. Отты же еті темір суылы тұтуға Якутский комсомолец тені тәрәппет командира Иванченко ден, білерге болу бейме же ұлақанлық қағыт тірейін барауыт жонлар. Отто тия қайыстыраты ретті Павел Шарин ең күрдік ұлақан передовиктар балылара же әтергадлы бейттен бір рекорду, хаңаттан саңа рекорду оңырын испеттерін мен белетеметі. Аны тұран бұл бәғая студенческая строительная отрядтар күндері бол бұта де. Оны бігі бұл сақа херен комсомолистара олыс активнайдық бұл студенческай тұтар отрядтар сайдыларғар ұлақан қылаттақ кен әтепін бағарауын. Оннотто билден тұрар бұл Иннокентий Сипцев, Михаил Калугин аттарын бүгін аттатықпытына сөз папып болу, кенлерге сүгір yoқтақпыт, чақчы ұлақан үлені бұтчонлар. Оннотто бәвіт біремептер бір ұлақан нағараданнан бұл сақа комсомолын лауреаттары ден ат бар еді. Ол лауреаттарынан қолауыр әдір ученайдар, Аркадий Слепцов, Курдук, Афанасий Сыроватскай, Александр Кугаевский, аны туран художниктар быт, Афанасий Осипов, Мария Рахлеева, аны туран хуриячылар быт, поэттар быт, Моисей Ефимов болуын, Иван Гоголев болуын, Сава Тарасов болуын, эптаны комугу төрүттәбит, Уйбан, Комус Уйбан, Уйбан Алексеев,
Аны атырбыт режиссер быт Андрей Савич Борисов болдун. Бу бары лауреаттар аны ырыгаттар бытын эми актан ахарык бытын сен колура Федор Лобанов болдун, Александр Самсонов, композитордар Комараков, Аркадий Алексеев, Виталий Андропов. Аны туран ол bir емеға улахан кылаттах культура айдыгыр ансамбль танца Якутия бар это Нёпатары театр терилитети бар та комсомоллар үлелере ден белети битти. Аны туран да бәбит көлүнөннән улар буллак битна билден турар min ататылым это биле обкомол бастака крекелердерин Николай Атласовы, Егор Кычкины, Алексей Игнатьевы, Андрей Михеевы, Николай Соломовы, Алексей Тамтосовы, Артур Алексеевы, Александр Акимовы, Валентин Никифоровы, Андрей Федотовы, Евгений Федоровы. Это обкомолга Амастан инструкторынан үләкилер бар Артур Николаевич Алексеевгітті собеседование барамын, аны секретарым Александр Иванович Гаврилев это чағылқай этергадлы олыс инициативалар, олыс үчігей өйдіқ, дерің білейлер Александр Иванович Гаврилев это. Онна мен Александр Васильевич Мигалкины гіттіме Бигөл ләбит жоллақпын, кәден бұл тассыянларға министрінен ләбіті әрденет Коракка Монголияға әтәргәдлі генеральный консулының үлі ләбіті. Отта білген әтінер боллақ бұтына Александр Константинович Акимовың білген Совет Федерации сенатор бұғытнан үлелі қамны етжақ. Етеме олыс үшігей наукаға әлбәқ жонлырдақ бұд. Оны мен самеқ бар бүгін кәпсетіге күттар жон санан ақтан ағықтара ген мен әрелләқпен. Отто бір бәйім бұл спортивнай оборунна массовай үліға туық үлі бар бұтай дед болла қатто бігеге чоларға Зарница, Орлеона, спортивнай оңылары ғытар әті бейт. Бігеге боллаған әті Афганистанға ғылыс балабыт олаттары түмәммет Совет воинов, интернационалистов тені тәрі беппет. Аны Александр Колодезников кен бе сақа бит чалқай ола 2 боевой орден, боевого красного знамени, он на красной звезды орден кавалера Бухарского как раз бар ментаспортура. Кені оллағына председателінен талылуыта, бұл Совет воинов интернационалистов, он на кәлін бұл бүтін союз депутаты бол бұта комсомолта. Ол бе бұт әлітті авторитетін әтерген белетек қанада. Аны туран золотая шайба, кожаный мяч тем футболга, хоккейга, чудо шашки ден, лыжня зовет тен, арағынай тәрәгінне баралар. Это бұл физкультурный, спортивный үліға әдәріт чатыгытта ден. Аны туран бұл молодые сотрудники органов внутренних дел. Әй дүргіп болу, бейбіреме бітер, милиция органларғар бұл комсомол путевкатынан әдер әтсімнәқ үтчаттар бараннар киереннер бұл милиция хулус балабыттара, оны олықтырын анабыттара бұл ден белети бит. Итini тағынан ұттым мағын етен арбыдың күрді бұл ветеранлар күттөлі. Қолыбыр күйі түрден сылын олыс тәрәйіннәқті күппіт, бұл Туймада стадион, Урукута Спартак стадион, улақан театрализованный представление, аны тұран улақан парад, республика Алтата партия кома Садмин үләйттәрі, Верховна Хәбет үләйттәрі барынна күтті бұттара, олыс шөйелдік тәрәйіннәқтік бар бұта ден әтекпін бағарабын. Оны то бір үчігай чалқай тәрәйіннен бол бұта чурапчыға, түйінча 900 ағуын 6 алталлаққа. Бастақы Коркин, Дмитрий Петрович Коркин, улу тренер бұт атығар анамыт бастақы турнирі чурапчыға тәребет. Янтон сағалан бұл турнир сайдан білген международный гран-при турнир болайындар. Онтан әметті бігі үйрәбет. Аны тұран бұл спорт национальный көріңлерігер әме әлбәқ тәрәйіні ұйтан комсомол көмін білігігер арас күрәқтәйілері ұйтан. Аны комсомол көді әйттер оттолырға арас әме күрәқтәйілері спартакиадалары ұйтар әтәбет опсанан олыс интериәйін әйдік.
eder saaspıta diyen eterbit söp bulu diyanlıgın arahanay estafetalar buldum, tereyinler buldum, bartıgar onunla kıttan çakçı dağını bu eder saaspıt tuvalaktık aspıtanı diyen etiyebit. Hatta bugün bollağında men bu Sakada sport, Saka nasyonalde sport körünglerin sayınlara asosiyasyonu halayan hürbet 30 yıl halayan geldi mehil 30 yıl bütün toluqta. Onun hatta komsomoltan aharata ebekkevit sim bir jarıktan mı jarık bütün ilca javut diyen etiyapın bakarabın. Onun hatta bugünkü günge onda bu juristler soğupşıstvaları diyen var. Olonna tüyünce 994 yıldan üleli hicabın berisidatel bugütnan. Ola veter uzu hülbal tahılasta bayıl hülbette halıntolar. Bu juristler kolbokların salayan kalbitim. Ona da Kotuğur İlingi Federalna Üniversiteka profesornan lelibin. Ona juridiske nauka doktorun bugütnan. Onu beğen bilibin bu eder çakka etergatlı indiki keskipte yürütüyorlar. Jonga anlayın etiyapın. Onun saka komsomollar min barka maktallıqpın kihi bolar bar, kihi kara bolar bar bu komsomol oruла мехал олусулақан. Олейін отто биhi комсомол это школа жизни де болдақпытте. Onun боллағына комсомолға әлбәқ доғыттар доқпын, ол доғыттар бұңғытта бұл олы ұстын қаман істәқпетте. Онлық манлық әтергідлі кең әйгеға бартығар жан араз дойдыны бартын көрін қайда жон оларырын онлықта республика бұд. Сайдығытығар бұл бәбет қылап бұтын келетсі жауыт, ол күрдік жамен бұлас үс тағынғар бартығар үлеләтім сетерейдәк бұласқа руководитель администрации президента Михаила Ефимовича Николаева үлеләвітім. Оны 2 жыл кенеға көміләтінен 4 жыл bu Mikhail Ефимович Николаевтың 4 жыл бүйгіләвіт жоллақпын. Оны сокун тыйрар бұласқа 4 төгіл үлтімен депутатынан таллывытым. Вице-спикернен үлеләвітім, комитет председателінен үлеләвітім. Оны бұл бүгінгі күнге судебный системаға этергарлы консолный суд председателем бұғытынан ол иннене профсоюз тен хамы улахан общественный тәрілтіні ағысыл қалай бұтым. Оның отто комсомол бір біт путевкатынан туанамын бұл олық кияң артығынан қамын әрбеттен олыс тен мен санет бар әпетінеге иджай жауын. Оны отто түмікпер бұл бігі бары бүгін Сақа комсомолын туғынан кәпсетәрі мұғынны бұд Мария Николаевна кым қайыққа әйеққа этергарлы бұл үшөй көгіләйін иін мақталбын тердебін. Оны тол бұл түгеннен түйанан бары жа bir somoğu olan bütün da kastamıt ırıyatarlı xayın gene egine ınırabın. Ağa komsomolun tuğunan. Bu en komsomol min jolum diyelim ırıyanlar. Kaydağay bu mannan ne diye nurulda alırdı bu? En komsomol min jolum diyelim. Jere tabarasta barı mikrofonotun kolbuğut onu ırıyağa kıttıhabıt. Jere Mikrofonotun kıyın kolbuğut da tabarastar. Min bu yaqa tuğ ıta olurabın. Запрос ыталарабын бұл попросить включить микрофон деп запрос ыталарабын. Қалбаны мәре? Қалбатығыт. Қалбатығыт. Жәрі атыттар бұл Григорьев Иван, Қалбаның Александр Кириллин, Қалбаның. Так, Августина Корнилова, Черапчулуғын администрацията, Бирюлуғын администрацията, Александр Иванов, Варвара Попова. Опсена, но тут кихи холбонан аларабут Александр Николаевич, кәткелер бит қаңатылар. Ихиллер да яқа. Сен қарастар холбонан ихин. Так, объявляю... Бәрін жерінен микрофоны бастан кетті. Қатағаттыра болу. Come on, and the
Şeyin arastarı mikrofon labıt tas tıya sus mehidabetin kurduk bihigi ile bitider onu bildiğin tılı Zoya Vasilyevna Rojinaga birer berköngüllen Zoya Vasilyevna bahalısta mikrofonun kolba Hiller olası çöydeki hiller. Ütüyor günün gündü doğuttur. Ütüyor günün Ütüyor günün gündü doğuttur. Hiller de. İhiller. Aha, bir bıyılgı sıl hüddek kere sıl günler yakınada. Onun sebepten ben bugün основной bu teriyer orkomitet kanlı güvenli bulanları diye onu bilinler yakın bağırabın kılgastı. Başlatan turan bir yürü bütüger septi behinleren Sakha Respublikası'nın bırabıtıstı jahalata kıstı. Olunu üst günüger ahtığın altın yömerde. Olanına teriyer komisiye Anamna Balavkina Olga Valerievna salayatçılar onun sebepten bihige bastıkı teriyer komisiye bet munyağın orbukput onu bulanı torumnatıbıt. Bulanlar bütün torumnatıbıtın beğehe or komitet presidentele уже tuahtata утвердигенна. Дебастатан туран биги 5 хайсхаден бурдукта койду 5 уровень ытабыттен. Онна боллагана быйылгы жылы быха ыты кайымден биги этикилле биппит оргкомитет чилеттере олаңардас кулун тутар онна туа колобор мусустарыйдарына нере түмүктенмек. Эден онан быйылгы сыл устата барыдыгар биги терәһнүлләр битен местетери тяхтапыт. Баштакыннан федеральный уровеньге постоянный представительство тоқты хүрдәк киен кескиләк буланы итта, ол булан тоқ бара-барыта основной буланнарга кийде. Онна агаяққа тоқтуре бит боллаққа бу кулун тутар сүйбе 5 күнүттен хагалан телемостериеллер Москва, Санкт-Петербург, Якутск, оны муниципальное образование диен. Бу манна боллагана кинилер ветеран биһиге комсомолу ветераннары туака Москвага лоратчылар, Санкт-Петербурга лоратчылар кыттыгактара Onun verene hiccer первокурсниктар. Ол первокурсниктар қалыбыр қанны бұлыстан саджалардан ол ұлыстар, кыттығақтара, ол бағуақтара. Эте-терәхіні уже құдын тұтар, сүйбе бе сүйбақтатыттан ағалуяқтара. Үрді ағылақан үшігей терәхін онна bu federalny uровень быйыл болары турар кинелер автопроектор яры хиджаллар.
Bu автопроект боллагана Москва кораты атын региондарынан именно хака херин комсомолын историятынан септибехеннерен бой бүлейга аналлах болуга. Эти автопроект иккис квартал гене хагаланы еден токуйду бут. Аны туран боллагана бесиегар туакка бу эне комсомол Свиссуллах өбүлейер олак анан туакка Крым республикатыгар национальный ыгыры теребит. Ол онны же постоянное представительство полностью бейтигер, эне илян сагалан ыпяктар. Онно-то, конечно, онлайнын эддэх көрсүгүлер болуактара, ветераннар Колубра, Москва, кытытыр оларачылар, Санкт-Петербург, Тула, курдукораттарга бар келеннер. Онын динне хүрдэх улахан эддэх үчүгө мероприятиялар. İki Suriye'nin evetler bihi bu Respublika tahmıgar. Bihi Respublika tahmıgar emehin balatçı dağı bulanatı bud. Ol barda конечно higitten eme tutulukta bari bir göleliği. Olunna bastatan turan kulun tutar bastı günütten musustar bastı günügerdilı Россия моя история diyen Ulahan исторической парка бытыгар. Je Сахабыт серин историятын, комсомолын историятын көддөрөр. Үрдә улахан выставка терилдер. Ол выставка деманна бахалыста кемемит багар командировка келеһҗатчы, Якутска кордолоктактыра, комсомол ветераннара келеңит бахалыста сыҗың, көрүң истең, жоны сергени кыттакатсетиң денең арабыт. Маны таханан эрсе биге бу бебит туа культура линиятынан ток бар музейдер. Национальный библиотекалар, кинергетте уже кепсети барда, местетагы филиалларгар барыдыгар, экспозициялары туруакка дем болла. Бу эме сакабыт серин комсомолугар ананар, оны, конечно, местетагы, отчетагы комсомоллар, отчетагы производства бастыңнара, отчетагы чаттары историялара эме көстүяктар. Манна мени якадагатан этиякпен багарабын эддак паки колбомутнан себәсем, Михаил Друзьяна түрдагы идейни киллер биде. Оны кене яха хаянда таксыяга мантан сеп соғыз Колубра экспозициялар именно спортивный оны комсомол историятер септибехиннерен кене музейдерге экспозициялар таккан музей ол экспозициятын касылбу сайы төгөллөрүнөн дине деле курдук туруаран бу сылы быха ите экспозиция бир улустан бир улуска бараньега. Ол онда, конечно, ага суруактар, ричаттары кытта кепсети, Колубра сүрүннен, осколы олара, сейде специально чөмне студентлера ин кыттыла, бихи битерянер битин Ту проекторы Национальная библиотека, Омостанерер, Урукаттан даганы Национальная библиотека хүрдәк көктәхты тыптачы, бары библиотекалар, бары механияқпар, бу республика тахымыгар даганы, область тахымыгар даганы, етінне комсомол историятер септәк, района комсомольская телевизия историятер септәк, үчүгей выставкалары терияқтері, оланны бұланлар бие хабаллар. Аны туран боллагына же бу туакка мусусты үскүнө. Эти терилибит бихи комсомол сакабыт сирин комсомолун жахамай терилибит күнүгөр каз бирди улустарга, уонна таманна коракка, площадь комсомольской славы бихиге себекти жербетин уруактакпыт. Вот, конечно, бу пандемия болан туакка апрельге бихилахан торжественный муньяхпытын урукку курдук, театрга мустан ыпакпыт. Огнаман онлайн курдук Остар болуактара, итегинен баран биги предложение келлер бит, оны бу туакка келлердилер буланга. Алтыны хүйбе 9 күнүгөр. Комсомол төрөбүт күнүгөр биги каян даганы улахан торжественный муньяк бүтүн комсомол сүз сылыгарын Аллах, саха херин комсомол сүз сылыгарын Аллах улахан муньяк бүтүн буланатыбыт. Алтыны хүйбе 9 күнүгөр. Бодонон улахан представительдер, делегациялар келияктереден. Маны таханын оттан, конечно, онлайн конкурстар по теоретической үргаларга, маны таханан боллагана жа уруккубутун токкуйдан, билигин хаңалы хайскалан акция добрых дел. Мен маны кылгастык
Toqun bağırabın uluslar birisi bitellerger, veteranlar bitiger, köktüaktı gitinde kıttallargar, içatlargını kıtta, bilgin, конечно, horaq bihiги комсомолистар бит, veteranlar bit, уже kıycan epekadalı pensiyaga olarar, horaqtorun elbeg oğulaq, horaqtorun anarda sinin halbıtlarga, Urukku Timurovskay kamsahımıtın sörgüden, hep bilgin atındık tahtiyakıtın sör, onan törgütemit bilgi bilgin oskolu oların kıtta, içatları kıtta, köme, kaz bildi ulus, kanına göre bir, ulakan bile pekada aksi dobrых дел deni omurvaqta. O çoğuna 36 ulus ulakan itiddi üçüge aksini omurdağına respublikaga bu sılbıt kimiye kamede sötügül öydenen kalan sötken bihita kuyduğu. Дальше болланықтан, конечно, бейі улақанна керене бит, оннатон күн қағыты күтті күрі бір гүлері бит, ұрыттағаны әлбәқті гүлелән бейі комсомол 95 сылын, 90 сылын, сақа серін комсомолын, бәбіт Хамайленскі комсомол 100 сылын бірге тәребек бит, онан бейі қағыттарға, оны сақа етнерер, көрдерер компаниян, ВК сақа рубрикалары, специальный рубрикалары ағықтара, бейділен қаяндағаны комсомолистары, отчетағы передовиктары, билингі оғылар қамсағынларын сырдапияқтары ден жылақанны кереріне бет, кендер онна мия бұлан бұлытынан тұрымнан келдер білер дияқтанады. Маны тағынан оттон туақ ете келдебітін күрдік строительный студенческий терапер бұйылды. Туақ бары үлелерін көріңін комсомол, сақа хәрін комсомолын сүз сыллақ үбіліге рандыр. Ола атаханны да бардыннар, Дальний Восток болын, эпикадыламанна бихи улустар бұт атын қолыбыр қоту атикады декі бардыннар, кенинер үлелері барыта бихи комсомол бұт сүз сылгараналар. Этинник оттан итимен қолыбыра основной хоғыстық етебін, потому что қаз бейдейтін барытын суақтабақтабын, ол гынан барамы дотта бейге анық бұтығар, хамы улахан бақыруғы бейі тұруыра бұт, увековечение истории ден и памяти наших первых комсомольцев. Ол бетер қаз бейдейіне хелекке, оруюанга каяндаган эхитинне улахан үленне үдәһәт якбытыннарда. Оны таһанан боллагына биһиге хамыякбытынан онно сөптә холбуре терәһиннәре эге тене терәкәтен төп тиһаныбын. То бидеген Александр Николаевичтан астаде Байкало-Амурская магистраль, то Амуро-Якутская магистраль холбура. Этинне биһиге хүддә хәлбәгәт бары билет комсомольская путевканнан то оруюн бәтәнып Часы семин горной лугуттан бес оғаны үппітім. Олығылар бұт қолыбыр төннен келен, білген түгілері хиджаллар, білген уже хора-хорақтар пенсионерді болдылар, отчылардан. Жолары күттен не көрсехіні тәрії қаяндағаны мен яқпарнады дейханыбын. Отчытағы қамсағын, үтчат табиити тегер. Отчытағы қамсағын, үтчат сүйі көрі түгер. Отчытағы қамсағынна үтчат промышленаска дейін симбир. Манан дәкәтен әтияқпен бағаран алдан туақ оройуынығар томмаққа, тоқты хүддағы чүгей промышленаска аналлар, музей терілері еджер. Онно багар возможно бихи улустар быт, кораттан дағаны, туғары улахан оғылар ен бара хиджан үлләбет қамсалық боллақтарына, қанны кәрі памятнай тоқтар қалбық боллағына, олары күттеме терисен, бәбет кырады боллар, семей қылақпытын келдерсияқ бітін сөптігенді біт. Итені Министерство промышленности бұйыл, әме комсомол сүз сылғар анан ахар, бұйырда бұлақан жүйе дела. Оны хейдеққа мен жа бір бұқыру әтияқпын бағарабын Федор Евгений Николаевич, Александр Васильевич Власов, хебекке билет girденнер год, оны бихе болын оларан сөбелестебет. Bu gızdasını periyemeler eddeklerdi. Hepto. Onu davaydı bihe gızdasını periyemeni, ütçeti itiğe, kolubra samay kim biletlikadılı vahan sahımna güleni itaçılarga diyen gızdasını periyemeni olak tuakka Yegor Dimitrievich Kışkın atından diyen. Он тупотын бұлаңға келдерді бет, протоколға келдерді бет, правительство көрірігер көрбесті бет кебекеділі, оның тупот барта хатаннағана, үлтімен илі баттатағына, дебігияқа қолыбыра бары үтікті бет, бары берке біләғет, күрдяғас да көріені, орта да көріені, Егор Дмитриевич Кылышкын тұғынан истибетелдер, оның кені атынан, в области молодежной политики ден государственной премии анақпы кейденіне бұлаңы келдерді бід, оны мейханағытын итінне үллестияқытын бағарабын, түхікілларынан
Вот. Он там естетигер Биян якпытыр ордук чолан бу үлегеннен ити вопростарыгар улустар нехилиектер ичаттара ветераннары тинне элбегүлен ыйдыктары диханыбын бу быйылгы улахан камсанын себестен комсомольской болуосаттаргытын комсомольской аллеяларгытын бийдилен герой комсомолецтаргыт памятниктаргытын өссө төгүн сергякситин көрүң истин ичаттаргытын кытта третьего апреля тахсан себекке жөрбете туакка төбеннерен пандемия браблатыр септибеннерен диханыбын. Вот этинник оттон механик бар этинник эскиллак вопростар оны буланнар барды кийдилер. Бу эттит буланнарын барыта уже оргкомитет председателинен утвердиз болулар. Бу буланнар барыта иге олокта главалар гытыгар уже кийяхтере. Главаларга специально оттон үз пунунан поручение бар. Местетигер юбилейный мероприятиялары үлени хан терәһиннер улахан көмөнү оңорун диен. Те кылгы соғыстыгетте қатинник ыйттақытна, конечно, мен өссө кейнигет яқпинсө, основной быйылгы буланнар быт кейниктер. Бағалыста. Зоя Васильевна сихили би сихиннер битин хин улахан мақтал боллун. Оны мен ханабыр ити оргкомитетке кирбит жон аттырын болар олус үчүгей болуды. Хорошо, этим обязательно в порядке, этим. Так, я самое главное, манна, пестин председатель Балакина Ольга Валерьевна, Солбуячи Федота, Москва, постоянный представитель Халасти Белягет Бары, так, Федоров Евгений Николаевич, Солбуячинен кидде, он Саргадаев Степан Анатольевич, был отчет министерства, министре. Вот, и не было отчет Вячеслава Короковкин, это секретарь. Такидде, маны таханам боллагана Андреев кен бу инновационной цифровой технология министрин Солбуяччи кидде, Волкова ден министр труда и социального развития республики, Дегтярев Николай Николаевич Белягет, председатель Федерации профсоюзов Италийнетнен, Юрий Степанович Куприянов, культура министра. Так, он Марков Олег, НВК Саха, это директора государственной бюджетной учреждения, генеральный директора, Зоя Васильевна Рожина, он Сивцев Михаил Петрович, образование министра, он Степанова Наталья Романовна Ден, Декутской город, Мерин, социальная блокка Солбуяччи, Пидля. Хубу тугунан распоряжениянан бегергетилдибит оргкомитет чилеттере. Все, Багыба Зоя Васильевна, манна денеттаха Евгений Николаевич Федоров кыттыынылыан наха багарбыта биһиги бүгүнгү терээхмитер, ол гынан баран билигинги камга кене ЦИК РФ Российская Федерация Центральной избирательной комиссиятын кытта выкыстылырар. Бары билергет курдук ата Евгений Николаевы эти наха үрдүк онна ураты холталах наха эпетнестях үлага анабыттара бот кине онна олох толору кирен үлели хамсы хиджер ол кынан баран бу комсомолугар наха гыджар бягы биляга техникатта үскүтүн кыты курук сибяска хиджер онна бятын атыттан ити истин агарда онна привет Ердебин ен көрдөспүтэ. Ерде олихен кинеха мактал болуныме. Вот. Бихеха чатка хуруйдулар Аллара халматтан. Нижнеколымский район. Здравствуйте, Нижнеколымский район. Приветствует участников совещания, девиттер. Вот. Оно таханан. Туах Сибирьде онна сака сиригара комсомолу теребит Максим Керемич Амосов бир дойдулақтырын аттырыттан комсомол ветераннарыгар ити истин ағарде дебиттер, намнар хуруйбуттар. Вот. Олус үчіге еге ме вопростаргатын маннык чакка хуруй окутун хеп кепсетибит усталах туратыгар бу еге этилергитен ағықпыт, онна вопростаргатыгар эппеттехияқпыт, манна или көтөқпіттер, тыл көрдүлі, тыл этияқтарын барбыттар, ким ден, Александр Кириллин ден көрдөспітер. Зоя Васильевна етілақпын.
туох манна комсомол ветераннар эти туохара белезна актар республикасда чок ванна туора медаль оголбуттар ол туонан ыйталлар. Оны минете эмес Вашингтонатан террор комиссияттан кайдак быылаактык ол ветераннар динден нагарадалын ыктырып сөбүйген диен ыйтылаакпын. Онно Вашингтон туохтен эппеттире бите болду. Сеппилин эппеттиякпын сеп, Саша. Көрөгөттө. Көрөң. Мен bu manna юбилейный знак. Көстер да? Көстер. Ага, bu юбилейный знак боллагына туох уже хакастаммыта частный индивидуальный предприниматель, потому что кене Ленинская комсомол сүйсілігеріне заказтан металле бурду юбилейный металлері тарғатылды бұттара. Bu юбилейный металлер боллагына туох ден. Ото кини миттен көдөспите. Самое главное, же юбилейный металлге удостоверение, пожалуйста, от имени Совета ветеранов ден или баттахыннаға боллар ден. Жоннор онугу кайдак удостоверение тоғыл баттар ден. Онон хитинен беге Совет бет общественный телетебі күттігаста құрдық. Так, оны пожалуйста, тоғыр өзгөрітін ехеге заказты қытын бағарар болла қытына заявкалан. Значит, мен тоқпар киреңет, басапарда киреңет заявкалата қытына. Бұл уже в наличии кітігінче бар. Өз мәхәк ағауын білдейді, оны бәғі датылаған баран үйтар мероприятиялар күтер жаңғытуға сәрбеғі тегер қолыбыра тұттарағы. Аспытты Ленинская комсомол сөз сылығар ғылавалар атыласпыттары, нехере ғылавалара, онына же бәлері тұхын үктерін қачуын көрінен кем сөз, кем беуғын, оны бәлерін же ветеранларғар улақан тәрәхінлерге бұл манды тұттар. Технологията кеннек. Только мен дэм қолыбыры лично атылавақпын. Итеттігім көрдік. Заявканнан бачаға бігін адебіт етаққыдна. Ол предпринимательнен терестен кене мобильный баныгар ұқтығыт тағаны 2-тіңчеттен тақсы экземпляр. Мен буквально бәғаға ол кене кітақат сәпітім. Сыны етеқтары ден хемдетері еретім. Онын бар наличие. Саша өйдәтім? Ойда қақасты бұды. Сотовайын немелі тең да. Туақ дегіне? Сотовайын көрдейлер. Сотовайын болмағана туақ. Кемін сотовайын берем, потому что онтон әйнетіпті туақтан баран басап көтігер туақ бар, расчетной счетын бардын ұтыяған. Мен сотовайын сұрының әрті бары деп егіп болыр. Да болар ағыз 914, 2, 705 ағыз, 604. Зоя Васильевна, любое время звони Гнарын. Жайыңыр табарыстар, мен бұл Аллара қалымаларға микрофону берекпен бағарабын, Нижнеколымский район, вы на связи. Если вы на связи, пожалуйста, подключите микрофон. Пожалуйста. Нижнеколымский район. Здравствуйте. Удеки ханна. Комсомол ветеран. Илдер да. Илдер. Улоқа болды міне. Баралағытын ағадылуын бұл онына әйеқа мақтал маннық тәрәхін көпсетей тәребекетер. Енді Александр Николаевы іштәмен әлбәқ кеге атын өйден кәлім. Бейеттен ұсқылатын хүлден еті комсомол керемет первичный организацияларға өлері хүлі өтеме. Осколага да булар, көкуо, училищада тунагуэрна хыллян ол канеттенеме атряк. Визиятын қолбамап та тәжүхіні көстібәтті. Бағалыста билихиннәре кытто, Нижнеколымский улу середен хәдді. Визията хоқты. Онда Сағадачылар көйдіңдер дәдәп. Сұрайгын көріқтірін бағаралла. Болдыра связьпыд мәрті интернетпыд бағар көстеді хуа. Оның үгі көстеді. Саңа бұтыр хиллері болу. Саңа өчуәді кейлер ақын бағалысы білігінлер. Барығып Леонид Данилович теме. Леонид Данилович, очень приятно. Истебит. Александр Николаевич, привет. Истер болдақына. Это bir de dolayı mı tümü to kalmasta halden ben manna iki tane çekiyorlar kalem ben manna loksuyan kaldım. O niyetton to kaviyatsa onunla образование bilen kalbitin.
Онда барыгытар ардаттан хин өдөн каллаккана хеккеттилер эти комсол бияка путокка берен үдүгөракка баран биле камнас болан билин кene саарын кene олорон ону мане ханырга чөй байык ону барыгытар этенге хиллергытын багарабыт жевоннаттан ити улахан тарахиннер буланналар эбитти тоокка коракка жека аны бихеме кырда буллар тоокпа киллеретибит бэбитиме багава санааппар бу маннагана бу черсайга аларахлымага комсомол үлетеме көстөр биллер элбек кихекеле манны ледан аспыттар вот тону мартын эме аксутан ебекелды тумуйга ген бу сапка терген ген теме бу бэбете кесеттибитин бухылы терехнаттык ыты катаракка ген те оннатын те алтыны хүлбет агыгар болса тох түмүк таксар кутук булда баттыты итиштерге вот ону кардыты бихемет үлене бир халгы туруппут ол комсомольска заряд тебекелды бияка бар өтөдө батта төбө тутта бүтүн хин бир ону ханыллыбыт эдер жоңгурдукутум ону хамат тохут каллага итте комсомолдар эмик бир хороктор пенсия таккаларыбыт но хин бир хене бар бага бар ону барды туандакпыт Леонид Данилович, и вы были управление культуры, да? Мария Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Управление культуры, Винокурова Альбина Алексеевна. Всех участников приветствую. Несмотря на свою молодость, я с ними, они со мной. Это моя поддержка. Леонид Данилович Борисов, Уварова, Полина Михайловна, Уваров Анатолий. Со мной Кемель, Венера Егоровна. Николаевич, большая просьба, говорите помедленнее, потому что это мешает вас расслышать. Леонид Николаевич, вас очень хорошо слышно, а вот девушку было слышно плохо. Сегодня мы приветствуем всех участников прекрасного совещания. Меня зовут Винокурова Альбина Алексеевна, начальник управления культуры. Сегодня со мной наша молодая гвардия, которая нам помогает, является нашей подмогой. Сегодня у нас Леонид Данилович Борисов, Уварова Полина Михайловна, она же является художественным руководителем народного коллектива «Кескил». Уваров Анатолий Дмитриевич, Венера Егоровна Кемлель. Также сегодня на видеоконференции присутствует самое отдаленное село Андрюшкино от Нижнеколымского района. Очень приятно слушать вас. Спасибо. Все планы мы наметили, и я думаю, что в этом году у нас еще юбилейный год нашего Нижнеколымского района, и мы отпразднуем столетие комсомола, отметим, как полагается. Спасибо вам большое за замечательную видеоконференцию, прямо радует, несмотря, вот я тоже молодая, но я вот смотрю и радуюсь, душа прямо радуется. Да, и вот мои вот вспомним, да, все наше вот старшее поколение прямо так с удовольствием исполняло. Фотографию Александр Николаевич показала. Александру Николаевичу большой привет. Да, все мы его помним, все уважаем. Так что спасибо вам большое. Подключились к нашему зуму. Желаем вам успехов и ждем от вас информации о проведении мероприятий на высоком уровне. Мы не сомневаемся, что у вас это все будет здорово проведено, организовано. И мы всегда готовы осветить те мероприятия, которые проведете, посвященные столетию комсомола, столетию республики, далекому Нижнеколымскому вузу. Народной газете «Крым». Большое спасибо за сотрудничество. Спасибо вам. Спасибо. Теперь хочу слово предоставить
появилась Оленевская библиотека. Бастан bu kotular bıtıgar tıl verir bir kömüllen köndüke barıstar. Ölenöktер bargıt to mikrofonutun kolban. Оленевская библиотека. Здравствуйте, Игорь. İller onu köster, olus üçüge istabit. Ütü gününden gündü Kuyar sitemin kıtılaqtara Kinemi biblioteka sitemin Ekaterina Vasilyevna demin Komsomol süys ılgaran Allah temaga bihigi Kinemi biblioteka sitem lehittere me bıstapkan orarı hıcavut onu tahanan Komsomolga ülelebit jonlar button video slide diyen bilenler diyektekbit onu tahanan Uluska me ulakan trener boluktaqtar paka bu oriyomut bahlıga orakka tuqa jar komandirovkaga eme bulan lıllıbıta. Şep. Onu tanan biyeka bu kırjagastı agam sastaqtar kuluptaqpıt. O kuluptarga me komsomol gavlelebet bastaqı sekreterlerim ballar. Ondan Allah aras merepiyatçılar bu teriyek paka birigin bihiyaka kaçacaktak 65 plus cibat kanna dağını olihin paka kayarak olarım. Sepey döner. Ona Ekaterina Vasilyevna ehiyaka ulus kutugar emet uspa blan ılıpa bolodi bu kerebeli Komsomola 100 yılın doları belirtir tuhunan blan ılıpa bolodi. Bulan ılıbıta ha onna. Onu higit. Olurlar. Higit kıyım kahıkka ol bulangıtın ıtarkı ollar olus üçüye boluyata elektronay poçta bıtıları ve higitini kıtta sibeske hıcıyaq bıt ete onna hırdata turuq bıt ete. Onluk bağı hanabıtın ete bit. Hep хорошо, onluk kanıq bıt. Iltıq bıt. Maktal. Doğutlar bu ölünüyökterge allara kalamalarga baprostar bağlar do Vasily Parnikov bahalıstar mikrofonun kolba. Ayat kolburum bollar hemen arara duramı bak. Benim september sınıfta Samsunlar ikobun teriyadi seneler bitim. Oldu. Kençeren samni teriyan. Ben keldim. Onunla birlikte ensemble bütün namastan Komsomol öyle bir de yakınada okuduk september toğusunda tüyürdün onu artırlarga nizrone sezonga tiyen konserde bittere. Onu bir bularlan kadbit. Otona ovan bir sallaka ando jutağı oğlar bunzukanın bir hanittergar ando basın kolektiflerin gitti. Maran üst kırın oluriyat olan kadbit. Onun titrehenlerge komünistbit, teribit, komsubolup komun uçutağılı hetteriger ister bollağına barkan maktalbın terderin. Ötüründen min onu etelik bin. Ondan ulu lenyen bu nasıllağı teribit bu çat soyuha kandı dağına andı dögü yüzkebetak. Bunu yüzkürü de harbak bığılak. Ama küçtak terehen. Ama küçtak terillemeden öldü bıta. Bu gruppa bile dinle komşumallar bile komşumallar bağlar da vakti. Abone te Zoe Vasilyevna ha şöyle bulanlar da abit. Onu bu dinle komşumallar onu kıttıhlar da vakti. Onu bile yapın mağara. Onunla komşumaska terilde bile te onunla bağlar. Moskova'da kana Rusya'da Yakuska gemi bağ bılaktı. Onu oraya getiriyor kademe model oraya onlar bak oraya tebinde sanatı hak baran halallar. Yine de olur yiterge bilgen südde alqa problemi valla. Oktyabskada, Oktyabskada gana divizyonda, Penskada divizyonda, Komsomolskada divizyonda soğuk bulan o yititer südde alqan Moskova lehilder ki bolara mıtnan südden yeksine ben. Onne te vanlık terillere bollar diyen etila. Ayı bolar. Vasily Stepanovich olus jahunna khatiger ulakan maktal bollun en ayar ulagan bihigi keten körabüt sitihilergetiger olus üyerebüt bilgin dağını iti araha hor diyen ulakan gruppaga en bargın bıhılaqti Vasily Stepanovich.
Ya bir demet ona informasiya takına olur süre kötü ağabey bilebit kim ha o küçüğe yeti bolla bu uçakanan manlık terilte teriye kanada diyen onu bilgin iti partiyandan alır bolla Единая Россия молодая гвардия diyen бар была вот Александр Николаевич Зоя Васильевна. Эти молодая гвардия ден былырын пандемия хагана кымматтарга ага хастах чоннарга алу сәлбәх көмөнүң орон тураллар, волонтерданнар, сүйрен көтөн келен баран эмтерин томторун улан биереннер, астаргатаннар, кахыттарга тие тиксереннер, олин билгин даганы ытчаттарга оннук терехин үле бар, хуох болбатах гынан баран, мин Василий Степанович толору өйүбүн идеология өттүнен оннук тилтелерге күстах үле барыктах кен өйдүбүн. Оннук бот Василий Степанович. Anlaşıldı. Onu iyi söylediğine bakar. Yani onu volantörlükten tanıyan bu olan var kurdukta no iyi soyuzluk tarafı cinna ideolojiye tarafı yine bilemen ne kurduk hep. Hani be Jaran Sambal Sakaheriga Toçeska kolektiften bir bastıkından Saka Komsomol'un perimetrinin oriyatı alantırıyor. O da yine bu şey debütken alantırıyor. Şepton settahla. Hep. Onu da belege ıççat onu te atıkpın nadı. Belege ıççat ministerstibete Urukko Komsomolskay Opkom Komsomola funksiyetin Toron tolruan çebete hep. Bihine gitti bu Toçeska kolektifter gitti Sibasta yan nadı diyen etebemmin. Ede gitti. Сөп өйдәтебит аңгыскы хырыга биги ычыт министерствотан булгуччу ырыахпыт, бу капсетибитигер кытырыахпыт. Аха, ону тахынан оттон мен билигин көрөрбүнен чурапчы библиотека тохолбонан олорор улустарынан барар боллакка чурапчылар баргыт то. Чурапчы библиотеката баргыт то бахалс тохолбонун Барбыт, аха. Сөп истебит видеогатын эме холбургут боллар олус үчүгөй болу эте. Тейиңере табарыстар тиетеебит билемебит баран Өтө күнүнөн бүгүнгү конференция кыттылактары бука бары мен бу чурапчытагы кинемит библиотечный сетим директору болорум Платонова Вера Полоновна демин. Ага 12-15 жылдарга бу чурапчы районун комсомолун райкомолга секретарынан школьный отдел заведующийнен үлелебитим. Onun комсомолу кыттаттан бу тох бар олоқпу барта сибестех ден этиге тох бар бүс бүтүнүтөр холбахабын. Оннаттан бу саха сирин комсомолун сүйсылын көрсө маннык республиканскай терьер комиссия терилибититтен нахатан үрдүбүт астыныбыт от билен турар ити комсомол ген терилте билигин соғын ихин туох улустар хим бир бәйләре маннык беле даталарынан үчат ортотугар итер өйдөтөрлени урукку комсомолго леләптер билигин да активнайдар хим бир кытталлар. Онтон биги чурапчы комсомола сахахерин комсомолун иннене терилибите. Сүйүс саха болбута, онон биги манна ме киниге бечәттенен таксары турар. Федулова Христина Петровна эме комсомол ветерана. Кинилелебите манна бу сеттон салгонусулар комсомолисттар, тогонусулар комсомолисттар актылары хомуллан лохан киниге таксары турар. Ону улус өйөбите үбилехинигер игин онутун таксыктак бу керебеле даттаны көрсө. Онон оттон онна бу билен турар бу оңоһулубут терехинерге республикада тахымыгар, улустарда тахымнарыгар, ытыллар үлелерге бартыгар библиотекалар билен турар самай активный кыттынылалар. Билин манна бу онлайнда болун, офлайнда болун, элбех үле буланы элбех бир итер үле тох бар осколлардан хагалан чатоттотугар бартыгар библиотекалар бирге элелехеллер. Онна бу манны готтон республикаттан терьер комитет бар болан улаханнык далахыннактык терехиннактык үле барара билен тура бихиренер боллага ди. Оны биһиге үйбүт онны местетигер бу улуска тох бар семилерден хагалан бу осколаларынан ыча тортотугар библиотекаларга ытыллар үлега бартыгар кыттарга биһиге белем олоробут. Онна итини кенник ытары бихирибит.
Онда баргытыгар bu республика диненче улустар бары течөй баты музейдер, библиотекалары, образование noloq күскетарде ханада бу үлеге образование чат тугар биги үлелик боллак битти. Ол ихин боллагына бу именно образование манна күске кыттаранада. Местетигер арахына терехиннери гытар бутыгар кинилер көңүллүр утары барар боллактарнары терехиннех үшүгөй далахына кең ис хохоннох боло диханыбын. Онна оттон баргытыгар улустар барак тымайды кыттын бу керебелие дата туохаре үшүгөй багайыттын чаптын иитер үйретер эйгега үтө суолу ийи өйдөргөр ханаларгар калларар гына үлелие хайын камсы хайын. Кахыкка ти каннык улустар тугу ыталлара туохуле хамнас барара хырдатыллан таккан хереме наха шүгөй болуте. Вера Павловна жонна хатилергер улахан мактал боллон манна хиги бир дойдулакы Таксана Жиркова кым кагат корреспондена биги бүгүнкү кепсетибит тугунан келер кым нөмеригер толору хурьян тахарарылар комсомол Сана привет. Жекел манна кахин саха комсомолун хүссылыгар анамыт терехиннери кым кагат касырдатыга кини ананан турар кини кытана харадах берилен турар. Вера Павловна, Аллах, не сомневайтесь, все будет освещено и показано в лучшем виде дека. Тәпче биги салхы аянны бит, капсетибитин салхы бит. Бу олус жекти жөгелери көрөбүн Наталья Алексеева ден сырыптах экраңа буче байды күйербит көппит бай жөгелер олар кинлерге тылы берекпен багардым. Бахалысты микрофон отон калбаңы капсетибитигер кыттыгын. Улустарын аттыр. Ütüyor gününden bu kabarı Биге бүлүттен экен одноклассницалар, оны комсомол бастакы сүйөн секретарьдер олором. Тонусылар. Наталья Дмитриевна Алексеева, оны Сальна Клария боровна демет. Биге өсө үйрен тураммыт манна киме Зоя Васильевнаны билетяхтен багарабыт, биге земляшка быт, кен туттар комсомолка быт, оны билүү хуттан кене комсомол делегаты болбута. Onun komsomol çiğhin delegatı. Onun bolana ki terehin xamuhya mekin hoğutak bahalar siz delegata. Onu kini gitar otan bu terehinler barter bir bilgiler aklınaydı. Kitabı bu da sürüge kitapta ken olur bu. Onu tam bilgiler manna xastahirinden zunga kirin olur bu. Komsomolga uhnuk pire sekreterin ülelebet Nikolay Fyodoroviç ne anta jahaltatan kirin olur. Onun hikayemiz pek olur bu. Ona Ulusput Munyan Bersidetli Tereken Gavril Semyonovich bağlar. Otun komsomol but tuhunan bihege kurup dönürde sergamen beyan muzeyi hitebin. Ondan boyavay albanat muzeyin hebidisebin. Ondan Natalya Dmitrievna bollani beyteni penieriyeni. Ona komsomol tuhunan sırdatar muzeyde. Bilgi ondan bu elbette harç kalır. Bu tane elbette albümler de bağlar. Ona Bulurga komsomol atributları da bağlar, onu kurup komsomol tribut üniversite haratçıbıt, onun bu ondan tuha übüleyge çünkü dikkat yapıp ondan hiha etebit, ona toputun übüleyne medalyer miyelbekti hulbuta, bari üksüleri bulurlar, onun üstüde hani ubatak şunları ulaştıraydı. Bu künten olan ton münyaktibit bolu, bu niyet baka bir terehim münyak bolulik, onun bu hikten istem baramıt diye İşte bulan bugünden üyelik bittiğim bir erinleri bit. Bu olanlar komsomollar tuşlarına komsomol bütününden kendi kingeler bit. Ona an bastan kendi tuştan kırdırıyor bu diye. Kişili Boris Pavlov biliyor Aresiyetin üniversitede usta tahalay bit. Ona urut komsomol sekreterin üyeler bit. Ki bu diplomla üretin beşerteten 1900 bin asırlığa tahar bit kinigete bir şey. Ondan ondan bir elbette kuhanabıt Urukay istorin kersi bitirmanı körü. Jo
Aha, kılgastık da bollar olus dirin hannak eti bolla. Zoya Vasilyevna bihigi ondan sihirli kontaktları niyin ılamıt sötögül dinleri kıtta sibe ehegitni kıtta sibe estehemmit olus üçüge bolu öte eti higi opuk kıtın atastahargıt bollar. Maktal. Aha. Bilgin tılı bu Avgustina Karnilova diyene köröbün. Avgustina Karnilova hige terbiyakıt to. Çeyingere mikrofon gotun kalbam. Tak. Dere kıyın kalbanı marı kınlı gıtta. Aha. Так, bu össekim etiğin bağlağı iligitin bağısta onun. Aha. Tak. Kim bari manna setiyen bağlağı yubuf diyen. Aha, min etevin daw. Altı beyan bir net. Aha, itiyo kuninen. Min gornaya buhuttan Mardaskaya Любовь Yemna diyemin. Aha, manna ulus deputatnan ülelibin, ona gorna yoluğun kompartiyetin pastaka sekreterinden ülelibin. Biyaha gornayga iki askola bıtıgar pionierskaya organizasiya var. Onda sılın ayı oğulları ılamıt. Bilgin danlı bir mesut altı onağa pionierga kiran olurur. Onda katta kim doğru nikitişna. Andriyeva kini jarıktanır. Kini bugün iti kira hatavda da kayan kibete zunga. Sep. Cebolok kecik komsomoltan hagalan bilingangi deri komunyuskun olok tuta hıcı. Olok kecik idealnay ubijdyonnay. Eski hibari bihitini emi yörder. Ulus terehinleri ıtarı hıcağıtı tuğ belem ülete bara turarı. Belemleni ülete bara turarı. Aha, biyaha doğru nikitisine oskolalarına hacan bu saha komsomolun süyüsülünen oğulurga rahne besiyedeleri ağar, keptir, igin giroy penyerlerin tustlarına. Aha, öyle bara turar. Ese manta has eme kostyordu bu sılınayı. Onu iki şkolanan brostel ba komsomollar ona penyerler bolan taksamut kostyor ottomut, ona oğulur de kırıktahanin kirevit. Bulamut elbaq. Вот, кырыҥары bu Zoya Vasilyevna, он Александр Николаевич биһиги гыджыттарбытын истен олорон маннык тен ханаға келлим өксүн bu улус таһымыгар энтузиастар күйістерінен bu тәрәһиннер барары хыджалар быһылаахбыт та оттон bu правительство таһымыгар Ольга Валерьевна Балавкина халалтатынан оргкомитет теллибитинен уонна биһи bu тәрәһимит сударственный статуһылбытынан хибэстен араһа улус баһылыктарыгар хурук барын da bıhılak ulus tahımıgar cahunnaktı kura hılınan orgkomitetten bu üle bayis kahannaktık ona terehinnaktık bararı. Şef kolbanın, maşa kolbanın. Tuhti hanı. Maşa hanı kelle. Ati, naha şügeyi eti bolla, itidik bollağınları oluk şügeyi. Terehin bolu öte, übülüğüne terehin. Alisamna cühümüt köştür de. Kıttıran adı vallahi. Alisamna. Köştür. Köştür. Köştür maşa. Так, Зоя Васильевна, пожалуйста. Так, sana ne hillibet Zoya Vasilyevna mikrofonun bağlısta kolbo. Kaya kolbana da. Kolbana. Emi alan casting. Ösete gül kolbo. Mandık tuttun görüyor. Kolbana. Tuğ bir распоряжениеға специально жегалаваларга төрдүс пунунан сурулла хидjar. Рекомендация бүгүтүнөн местетигер, туğ буланна хурени терiyellеригер, оргкомитети терiyellеригер, уонна торжественный мероприятиялары үталларыгар дие. Онан кинер бары бу жахалы тутан олороллар.
Hagılavallar gıd barı tutan olur ona mihan yakpar bu gılavallar mestetiger beylerin tahınlargar hayan dağını teriyer komisyon uruqtaqtar bulanlıqtaqtar. Все пойдет. Onu уже жалга суруллайчар. Так, bu Мария Алексеевна Ефимова ден холбонна. Пожалуйста, Мария Алексеевна, баргыт. Баргыт, İhiller de. İhiller, o sütü İhiller, пожалуйста. Söğütüyü ki hemen komsomol veteranlara, konferansiya kıttılaqtara, onunla barikemlerge komsomol güllabit kallegalar bıt. Ehgini bargıtın bu bülüyde hılına neğardalibit, tatta komsomolun veteranlara, onunla otun bugün kabihigi kepsetige üst kihi kıttalara bıt, Arxifa Mikhailович, kini ağonuslarga peri sekreterinin lelabita komsomol rekomugar, Efima Мария Алексеевна Бумин, она Попова Маргарита Исовна ден ветерандар советтерин председателя. Оттон эхияха тердяк бүтін бағарабыт бігіл ұспутугар хүрдяк тәрәхіннәқтік бұ комсомол бүлігер аналлах өлелерге тұлдалылар. Ол күрдік постоянно действующий бігияха туық бар комиссия. Ити комиссия хүріннен өлелер муниципальный архивка олар заведующайынан Сепсова Лариса Петровна өлелер. Кені болла комсомол райкомугар школьный секретарнын ауын хетте тоғынысылар гөлелі бите. Онынно мен муниципальный архивка мен главный архивігінен лөлейбін. Onun indi хүрінненен хүрдәғ әлбәқ кейкелен бұл комсомол бапыруғығар уапсайынан историяға жарықтанар. Оны тәңінен білігін бұл улаққан кенеге тақары тұрар комсомол историятығар. Тоқ бар нәхелектер, бәлерін историяларын чөкөтен, Мархоева Лариса Александровнаға қорак көріннен олық кенеге тақарға бәлем хүджар, білігін бұл финансированиетін бапыруға бағарылыннағына еті кенеге тақарға олық бәлем. Инне хүрді әлбәқ материал қомойылынна қатысқа ден, ақты ден, жон бұғы үлеті түмілінне. Оныттан бігі бұл комсомол бұт ветераннара хүрдәқ активнайдық олыққа кытталар. Ол күрдік бұл біліңе кемге даже улус бұтын салайын олырар глава бұт комсомол ветерана урукку кемге комсомол сиехин делегатынан талылан сүбе бир сиеска талылан кыттыныл бытсоров Михаил Михайлович лелелорор. Оннотон муниципальный архивка боле либит, оны таханан Неустроев Алексей Александрович ден лицей директоры, Луков Самира Николаевна ден Ронова эмес улахан специалист, Кононова Сардана Владимировна ден центральный балыгабыт главный браха, Попова Маргарита Арисовна те ветерандар советтары. Эти көрдік хүріннен улахан доғынастарға хүнгінен бары өлелейді жабыт, оны улу сайдытыгар комсомолар келдері қылаттыра улахан. Оны келдер постоянно тонылыға общественный үліға активный позицияларын тұтаға жаллардан бейгі барынаға өребет. Эдер чакка холобыр бұғалы бүттен етебет. Оны тон индикөттігір дағаны эдер чаты етіге өретіге беге көлүнө бит нар тух бетин оптун бесе труден эреллах бит. Онуттан бебит бу тең састылахтар бутыгар олохо активныскытын олох намаратыман күннете бегет олох активны сыгынгытнан жоң хергега кere сыгынгытнан олохотун кергетин женете бит. Мақтал болын, Мария Алексеевна, мен бұл ханатыяқпын бағардым, білеген 5 час 16 минута болла, 5 аңарғы көпсеті бітін түміктіққа дейін әтілі ақпет, балтара час үші байты көйлелі әті бет, жа оның хибәстен бұл қалбыт 15 минута хегер кем тыл әтен бағалақ илегетін бағалысты оның. Так, жәрі бұл Василий Степанович Парников өсті түгіл, бағалысты. Это юбилей кетті ме, хүнінен кенеге бітті қарбылады. Онна пока атынығыр. Жәрі Василий Степанович бағалысты. Так, Василий Степанович, кухаганны кехиллер, бағалысты, аспыққа чөбайты кехиллі бітің.
Ola kırıklarıyaktan ağda beri geldi. Bütün Atılımın anlıkı olanlar. Onun metemete Boskolağa ekonomik öğretim, sosyal buldum, sahada buldum. Hatta orada kızlar kiye için kızlara kiye bağlattı. Так, биһиги сөпкөй дээтибит бу оскуолаға комсомол историятын туһунан урок ытыакка. Ага, сөп, хорошо. Маргарита Попова диэн бу илиитин нуунар баһаалыста Маргарита истебит. Мен Мариел эмет дурабыларын үтү кэһэнин бары кэһэнги муньяк кытылаактара бу терэхин болбутан хачугай бихиякыттан мен бу тааттулугун ветераннерин советин председателя Попова Маргарита Рисовна ден тагыстым. Мария Алексеевна этитин толорун берәргенебин бихиякыттан комсомолга үетики үлете 10 сыллаактан халан барбыта детакпетне сыспатын болуа Россия комсомолун сүйістахын толутугар Октябрьская нехелекте чөркөккө Платон Алексеевич төрөбүт нехелегер бастыгынан келен терибит комсомолун терилебитинен онна памятник оңголубута стелла ол оңголун барыктаах онтан сагалан ол хагыттан хагалан оттон комсомол история тохомуллан этикинеге быгытнан такырта она хан бихиякаттан мен краеведческий музейдакпыт кыра таттулугар деребине тотугар онтукайбытыгар оттон музейный уроктары гытабыт ол онна комсомол экспозицияда постоянно янын турар онна оскологолоргор онну күле барар бихи ыччаттарбытын кыттохолбула либит онна быйылкы хыллаак ветераннер хебеттерин буланнарыгар киирен турар ите үети тиулетигер кеннеки хериге кыттыбыт ветераны боевых действий Афганистан, Чечня херитин кыттылаактарын чукайдыхаты жабыт онноттон агадойдахитин кыттылаактарын кенигер эме өлөбөгө бара турар колоброй үети бихиба аспысылга 15 сылга сүүс 12 кихи сурага хоксүппүтүн агыс сүстен такка сурага хоксүппүт кихилаакпититтен сүүс 6 кихини буламыт бәбит улуспу сайтыгар ятыбыт онна барытыгар оттон ветеран хебетигер үлелилдер барыта урукута комсомол телететигер үлләбит олоктаак местетигер сыктаа комсомольский телете киритәддере лигин даганы бара активный позицияга жаллар бихи ветерандер бисебеттере муньяннар библиотеканын черес ветерандер битин зумга кирерге беретеллер билинге аныгы технологияга беретеллер анан комсомол үлете билигин даганы химбир оттаак көстаакынан үлелен олорор оннотон ити архив бихиха улуспут архива олақ комсомольская ячейка бит бачаңылы сүрүннен урачылар ити Лариса Петровна онна Мария Алексеевна туактар улус комсомольская телететин юбилейный даталар барыта кинилерine ок болбат онон кинилери кытары тебис теңөлөлөмүт бихи бары теңөлөлүлөр бу оннотон бу туакка комсомол юбилейге 1996 жыллакка хагайре кырысыры тухага тахалыга ден нахалхан комсомольская камсахан болбута онна кырысыры тухага тахалыга денга алтын электрилибите онтон билигин тааттуулугар муниципальное образование быгытнан дайыма нелегөлөлөр онна аммалуугар серге бесүлөлөр онна агалар отта тете тибеккелер ыллыбыттара онан ити телтегөлөлөбит эме барыта колбуру дайыматыгар республика сүббе биес улугуттан жесаннар келенер үлләбиттере онтон билигин олох суяндар дайыма кыджага олуктаактар болан олорлор муну очотого камсаанга кыттыбыт иччаттар эме бэдере активный позицияларын билдиреннер кемдерин актана харалдары бите болду эмин наха багарабын хороктору бастыгыларыттан хүттактере жохолору баран калдыктары жолехин атын сиргети ендер олук суяндар каяннар билбекке хабы тога элбак болехин ити кырыс сири тухага тахари диен нахалахан камсаан ыччаттары эме билдияктерин багарабын онна 1991 сылтан олаттар тахайстуту производствотыгар диен республика дүнүнүн ыры таккан эме олаттар бага даярканын таккыбыттара олаттар ситихилер эме илбаката олехин эр жоннору өрөтү таргын эме ити вопрос эме тарылын нада дихибин устарай барытыгар Öpçeti baka hana mitindik onnottон билигин даганы бары активный позицияга хаджарабиппит онтон наха астынным онноттон барытыгар улагагер ситихине комсомолбут юбилейин өссетехиннактик үрдүктахымга аны күхүн алтыннига телехиннактик көрсөккайын Олус жохунна хати болла
Отан ханатар боллаққа бұлырын қомайоқ хин пандемиянан хибәстен улу кый хеттун бес хыла конечно көқтөктүк тахымнақты кәлбәх кихине қабан улу сайы тәрәхін бөға онлайн удаленно игинде боллар ытылдан эрәри бу агыяк калбыт битерәннәр битигер төп ин кинләр кәккәләргә серио олоро кыл битерәннәре сериок доболоро игинден арас категориялар кирәннәр мин ханабар бу көлүнә барын токкары бехет биһиге эдер тыннара быстыбыт халлаттар бытын бир дойдулахтар бытын булгухан яхбытын нады кинләр рас албанаттырын үететиях бытын нада ханатын этер боллакка бу ол курдук серига сака сиринтелтете 10 тыгынчы 500 12 комсомолу атар быта. Бу бихи курдук агыя хаксаннак нарокка 10 тыгынчы 10 аңар тыгынчы эпедер ытчат баран үксе ол сери хону тугар халбыта бихиака улахан оксулах онна күн бачаңы диери улаханны бихигитини кутургатар жела болар. Вот олиһин олус жохунна хати онна ите даямматын эме юбин кыжы күтбе биес улустан ытчат келен онну кулахан тахарыла хула үйүгөр хыжыбыт диетакка билигин колобура биһиги ону нучалеттакка нам даже представить трудно. Онну ботта кыжы кайдах курдук улахан жиеланы ытчат комсомол бетин ханныгар хүгө хыжыбыт эбити ажа кайдах улахан киең далахынна идеологической үле ытыллыбыт эбите. Оно бартын белиетен тураммын билигин өссі бир тылы беребит онтон капсетибитин түмүктөөгө Александр Николаевич. Александр Кириллин, пожалуйста. Ага. Микрофон қалбанар, хилләк. Микрофон истебит. Ага. Эте биге марын эмиярды чатка бу Сибирге она сакахарикар комсомолы теритебет Максим Кириллович Самосов он эте сакахарин комсомолун теритетин бастыке секретаря кими кергена рейси Израиль Сукала Мосова бу дирте долахтарна аттырыттан эти истеге гарда бары комсомол ветераннарга Мен болан ата бу Максим Кириллович Самосов атынан Саха Республикатын государственный историятын музейин салаячытабын оннан бу дамыл веркин депутаттары советин председателерин ехатна улсутгар бирин кириге менен бу хасын бешакка барыяктах это намыл комсомолун историятын тугунан ден onun Sivas'tan etiyemete bu diginen Олег Олегович Марков тока кирбитнен tere комиссия кирбитнен Sivas'tan багана алахын ягаты кыйылгыр на чөйдө улустарынан дигендеринен бири хайрига бар бөттөрүнөн тоона каршылах материалдар таксалдар биринде таксалдар кылалар onun ehemmiyeti улустарынан тахара кетти болбура очакта бар ки материалдарын мустактара деп болбура бүгүн холобура халас хасыкна буга буга кутугетиндек бу комсомол сүйсүргөр историятын кастык тааран тарскаларда хинда капсис сюжеттер таксалдарыпта болон доктор сценарийдерин тексттерин тектерин он бегин бу государственный музей болуп бейтинан эми бу материалдары берет мелор толкуттук бу государственный суд палатта комсомольская хабаратен ите каллаштары тахалар айтып ona bu Александр Николаевич Барнас Себастьян ne kötühümüzde konstitusyonda suç çilenlerin komsomolskaya hılların toğunan ite Respublikamız bu şiddetle çılata mususlarda günüger begetine выставкаға турурок bu dedi onu kallaş Александр Николаевич konstitusyonda suç çilenleri ete hıkta komsomol harskalarından oran çok bu onda Belge etede Эмне бу республикабыз күнүгөр тааран диэри тааран выставка выхода атыттарга эмне правительство этек ток менен нежер бүгүн элте мемлекетте капсаттыгы оны Мария Яковлевна эмети диелана онтон ото биге бебдигер болана чүпө бесчила бу государственный историятын музейгер болана
Ами марафон тире яролор модут атына вышка бар, министр вышка галараттан музейка дире выставка ариябыт, оннаттан бар табуына факиме шестеген жоқ болады, онда болар. Чүді бәс жылай бе кеha терьер комиссияттан кемера бу бе мероприятие бут кыттаркы да болады көртө хүләхпит. Оны таханан беге болара бастыки секретарь Чугал Раиса Израилевна Амосова туга улусата бар, онда сквер терьер бар барна. Бу намсил отугар онда болары республика тетте бекеман холлот векина атын метитиге диен. Itu skeda kayan ke mahal pola kita hari itu ду это хадара кина атын метитиге туа мета республика тетте кена холлот ортан тетте орга валерина халат чилак комитеттен диен ите кертүлә ахпен бу туганан туханамын онда быел болан ите беге республика бит кинигер үз катынга улахан эме тумада ыга бола турар онда бола турар узат жала тагыста onun sebepten bir kötühüm diyen tuğat etti. Bu komsomol veteranlarga anam bir площадка terillere bite oldu. Onu kasar bilemetenin baharan. Onu komsomol veteranlar minustan otta estrada holostarına komsomol tonan rüyaların lanından merepiyatı bolara bite oldu. Bir площадкадан diyen bagana Allah'ın ki bu da hacjete cemaret edin. Onda şu bir kötühüm diyen tuğak var. Bu bilgin anıgı çaptır komsomol tuğanın neren olakını bir better olan bolana kampak cistahar bu ki du hayabıt tu ki diyen ite amiye bagana bu nüçalı komsomol rüyalarını saha komsomolun rüyaları komsomol laureatların yine attan turanların etmek şöyle bagayı diske taksarı bite bola diyen ite terör komisyası lettere bağlarını siyasetler amiye dikkat hüle akbın daha hümetten bu hıla attı. Простыга на манам пока тюна. Так, Зоя Васильевна, бу Александр отчество Васильевич, ага. Бу этилергер тугу хоруйдуан атай. Hiller de. Hiller. Ага, Александр, значит, эти мен бартын сурунну монна туах компания диска тухна тер баллахтна эне жүрүңдү биги комсомол тогон сылар якутия кене жудачуе театр эстрады Перифа Василий Васильевич Чоборго то спонсордан хачуе диска тахарбыт барыта комсомол ырылара урукку биленги хакалы индиен onun sötөгөр эти туактары билим бурдык кене яка күбелибин онна мен эмети вопросы терьем обязательно порядке хиги кем Балавтина Ольга Валерьевна атыгар ите Раиса Сугертуна жудачуе дигеттин ди кинияха бу музей атыттан да болдун то коллективин атыттан да аны курукта хүрерге дебите боллар потому что мен этитин этем гынан баран киннер үбүн качытын өттүгөр отчогуна ары уюктак болот да колобура официальный сурук барара боллар ди Барагатыгар мактал он Александр Николаевич ким кименге газ тулетеригер көрбөт. Пожалуйста, Александр Николаевич. Окей. Дөрөкүн болла комсомол, сака комсомол үгүтүлөтөн каннагын, жолун ийгилигинен кептетти, тарда профилде бара турарын билиштиги. Onun men sanatlar institutüne atında uluslar betnik yokta öyle barıgen. Onu da bu kariyer komiteye var. Bu ara konkurs teribiki kaydak bulma dihanı gitti. Bu uluslar ikatlarga. Tanık bu komsomol, haka komsomol üstünlüğe hamay terahirne yenge bu ara приходящий бымпел индирдики. Знаем, да bu batanı hem bımпел olup onu көверемит чем oldu. В наше время разыгрывались переходящие красные знамена, ЦК ВЛКСМ, Обкома ВЛКСМ, Райкома ВЛКСМ. Можно вот эту практику как-то возобновить в определенном смысле. Я думаю, вот мне тут написали, некоторые районы, оказывается, не все понимают то, что вот мы только на якутском языке говорим, поэтому я тут немного по-русски скажу вот в своем заключительном слове. На самом деле вот тот план организационного комитета, он достаточно такой объемный, но это, как говорится, план, который он в основе своей создает, так сказать, базис
для того, чтобы проводить мероприятия, посвященные столетию якутского комсомола. Но я думаю, что Зоя Васильевна подтвердит, что этот план можно видоизменять. То есть те или иные предложения, которые поступают с улусов. На самом деле вот в улусах очень много таких творческих, энергичных людей, да, бывших комсомольцев. А вообще комсомольцев бывшими не бывает, они в строю. Это все, они в какое-то время даже работали в составе райкома комсомола, далее возглавляли первичные комсомольские организации, были членами областного комитета, и, как вы говорите, были даже делегаты съезда комсомола, вот Зоя Васильевна или Михаил Михайлович Соров. Таких людей много. И причем они работали в разных сферах. Были депутаты Верховного Совета. Кто-то у нас со связью. Таких людей у нас чрезвычайно интересно и эффективно, и поэтому сейчас вот как раз в стране такой период, да, когда мы в определенном тревожном состоянии находимся, да, вот наши западные друзья спят и видят, когда мы там разбредемся по своим каким-то норам, да, и хотят повлиять на то, чтобы не было единства. А мы, наоборот, должны бороться за единство российского федеративного государства. Вот я хотел бы призвать, чтобы мы проводили очень большую военно-патриотическую работу среди школьников. Но я веду такой проект с 2004 года в Покровске, называется «Детская академия права». И вот так, этот опыт, он распространен и в Намском районе, да, есть у нас детская академия права, и в этом, значит, Татинском улусе, Верхневилюйском улусе, значит, Горном улусе и так далее. Это хороший опыт. Но на самом деле, если мы объединим свои усилия, будем обмениваться какой-то информацией, может быть, Зоя Васильевна, вы создадите WhatsApp-группу, именно посвященную столетию комсомола. Я думаю, будет это самая популярная группа и самая многочисленная, может быть. Понимаете? И тогда мы в режиме онлайн будем знать, кто чем дышит, какие мероприятия проходят и так далее. Причем на этих мероприятиях принимать участие, наверное, не должны забывать наших лидеров. Можно было бы устроить онлайн-встречу, например, с Артуром Николаевичем Алексеевым. Почему нельзя? Акимовым Александром Константиновичем, Валентином Ивановичем Никифоровым, да, Андреем Сандаминовичем Федотовым. Понимаете, вот это будет очень интересно, и когда они будут рассказывать о тех делах, которые они совершали в то время, у вас у всех будет такая хорошая ностальгия по тем временам. Вы все станете сразу моложе, скинете там десятки лет от своего возраста. Евгением Николаевичем Федоровым. Да. Поэтому вот я планирую, вот я не зря написал вот тут YouTube-канал «Жизнь в политике». Это мой личный YouTube-канал, и я планирую проводить беседы, онлайн-встречи с бывшими первыми секретарями, вот Тамтосовым, Акимовым там и так далее. И я буду их выкладывать, и если вам будет интересно, вы можете туда зайти и посмотреть, потому что там есть вот интервью с заслуженными учителями, там, значит, интервью с разными видными деятелями российского масштаба, председателем Ассоциации юристов России. Даже у меня есть интервью с Виталием Калоевым. Вы помните, наверное, да, вот трагедию над озером Баден? Да. Да, башкирские авиалинии, самолет разбился, и вот Виталий Калоев потерял свою семью, потом была у него вторая трагедия, когда он убил этого диспетчера, непосредственно жене, да? Вот такими вот личностями есть интервью, и я вот планирую создать вот такую системную работу с лидерами якутского комсомола, да. Ну и, конечно же, можно писать воспоминания вот о тех людях, о которых я говорил. Почему нельзя вот об Андрее Ивановиче Михееве написать? Почему? О Николае Ивановиче Соломове написать, да? То есть
те поколения комсомольцев, которые работали в разное время с Егором Дмитриевичем Кычкиным, это очень хорошее предложение, на самом деле, учреждение государственной премии именно в сфере молодежной политики. Тогда это будет мотивация, да, для людей работать больше, работать эффективнее и так далее. Ну и вот я там написал вот Инстаграм и Фейсбук, да, то есть мы, комсомольцы, мы должны быть не дедушками, бабушками, которые на печке сидят, да, а мы должны быть креативными людьми, у которых есть свои новости, которые мы можем размещать в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. То есть не надо торопиться стареть. Вот мой призыв всем к вам, не надо торопиться стареть. Надо быть молодыми. Понимаете? Вот от вашей внутренней настройки очень многое зависит ваша жизнь во множестве. Поэтому я хочу всем вам пожелать комсомольского задора, а Марии Николаевне вот слова благодарности за такой успешно проведенный круглый стол. Я думаю, что он будет полезен, и вы сказали, что будете размещать это в YouTube, это посмотрят бывшие комсомольцы, они порадуются за нас и будут активно участвовать во всех мероприятиях, посвященных столетию якутского комсомола. И вот такие тренды уже создаются, вот как сказала Зоя Васильевна, например, вот в Томмоте, да, такой хороший музей создается. А на самом деле, если вот так пройтись по улусам, я думаю, такие стенды, комсомольские стенды, можно везде установить. И люди с большой радостью будут делиться своими фотографиями. Они будут знать, что их внуки, правнуки уже, наверное, да, придут и посмотрят на своих молодых, красивых дедушек и бабушек. Почему нельзя? Потому можно, я думаю. Большое спасибо всем за ваше участие в этой конференции, в этом круглом столе. Я думаю, что оно было для нас всех полезным. Мы попели песню, правда, не совсем слитно, но в последующем, я думаю, это ввести надо в практику, чтобы мы пели комсомольские песни. Тогда мы будем вспоминать свои годы. И не будем терять формы. Спасибо. Мақтал баргытыгар, бары доловай болуң, чөл болуң, кетейләк болуң. Александр Николаевич жогунна хатилергер улахан кыджык мактал боллун, ырыл-ыр манна хаңа технологиялары туханан, жоннору онны кытырар туханан бихеме токуйдуохпут. Эти обком бастыкы секретардарын кытты кешүһүлери терияхка диен олус жогунна хати диханыбын, кинилер үлеләбит кемнеригер кыттыспыт, комсомолу үлеләппит, үче байтык үле үйгер хыджыктаннар бары холбонон даганы истияхтары кыттыхтара диен олақ сарбақтабаппын. Онна мантынынтах кым народ кахытын кахытыгар биһиги постоянный рубрика оруохпут. Онна ол рубрика нөңө бу республика дүнөн кайдах үле бара турарын хырдата туруохпут. Правительство теребит хамыгыята то жахаллары лыммытын, кайдах үлелидин камсырын эме хырдатыахпут. Вот Зоя Васильевна биһиха турарын. Онна ихияха барыгытыгар бу күммү тухан, огоспут моха тостон, калламыт хылыян, сааспыт чугахабытынан, барыгытыгар бары түйөнү чүгейи багаран туран, жаллах онна даробай болуң, күндү доготтор, эфирге көрсүякка дери. Мактал. 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 Эссе даганы көрсүө туруокпут, аныгы көрсүякка дылы. Бахы баларын. Мактал, мактал. Николаевна, молодец. Чек. Көрсүякка дылы. Көрсүякка болду. Привет. Молодец-тар. Ангышке фирге көрсүякка дылы. Ангышке фирге көрсүякка дылы. Панович, я камил лахан бахтал. Көрсүякка дылы. Көрсүдө терияри. Makalarin. Makalarin. Пока.